rojekî nû em ê dîza bi dengvêjê xwe, bi mamostayê xwe, em ê bi rojekî xweş geş têro tijî em ê bi we re bibin. Me îşev sürprîzekî gelekî baş ji we re anî li ser rûpelê. Bi salaye bi salaye em dikarin bêjin bi keda mamosta Dengvêj Zahar û di nava civakê de divên Dengvêj Zahro û em jê re rêz digirin ji bo ku derfetê halê dame me weşanê dest pê kir û ji ber wî ber hatina wî em spasiya xwe jê re dikin. Em dibên hûn bi xêr hatine û serseran ser çava hatine û em ê niha gazî hîdî hîdî gazî dengvêjê xwe kirin, dengvêjê xwe bidine naskirinê û dengvêjê me sê hed îşev wê nêvanê me hene. Mamosta Zahar û Ehmed Qaya dengvêjê me Batmanê, dîza Yunusê Agirî dengvêjê me hunermendê me Bazîdê li Agirî ew ê be nêvanê me. Belê hevalê re jî dengê min baş e, dengê min tên hevalno û eger ku deng tên bire heval nivîsê me bira bi nivîsê binivîsin. Hevalê Yunus deng tê we? Deng tê min, dengê tê we? Belê hevalê Ehmed deng tê? Hevalê Ehmed dengê min tê te? Apê Zahar naxuye hevalê re jî hevalê Şakir Xoço. Ez wenayê apê Zahar nabînim. Belê ez anha hevalê Yunus tenê dibînim hevalê re jî. Zülküf li ser Facebookê dixuyênê tu li ser ekranê xwe dibe ku tu nebînî li ser Facebookê ana mêvanê te Baş e te wî çareserî jî bikî ama em rûyê hevdî û em rûyê wana bibînim daha xweş dibe en azine konsantre me baş dibe gelekî spas dibe. Spasdarim. Belê ez xêrhatina apê Zahar dixwazim. Di nava civakê de hûn zanin wekî Dengvêj Zahar û tê naskirinê. Silav rêz ez vêm apê Zahar tu bi xêr hatî sersera ser çava hatî. Gelê nava xêrê de bê kekê Zülkîf êvara te xweş be, riya te vekirî be, şansê te pir be. Gelekî savî apûtêne destê te ji bo ku te me neşkan tatî ser rûpela me yê Dengvêj TV. Bi rastî em gelekî bextewarin. Ez jî li ser navê xebatkarê Dengvêj TV, rêveberiya Dengvêj TV ez vêm tu bi xêr hatî sersera ser çavar hatî apê Zahar. Gelek sav bê her hebî. Belê em dengvêjê xwe yê duyemîn em xêrhatinayî bixwazin. Em ê herin Batmanê. Hevalê Ehmed. Tu bi xêr hatî hevalê Ehmed serseran ser çavar hatî. hevalê Ehmed pirskirgek çî bû ket ez bawerim kekî Yunus li vir e dixwazê xêratina kekî Yunus bikin. Belê ez divêm hevalê Yunusê Agirî him hunermend him dengvêj. Em xêratinayî dixwazin lê kamera wî ji min da serê wî hinekî nîvî dixuye nizanim li ser rûpelê çawa dixuye nizanim. Ekranê gelek baş e kekê Zülküf. Belê hevalê Yunus tu bi xêr hatî serseran ser çava hatî. Xêrandar hûn êvar baş gelekî zor spas çanin başin kêf halê we? Gelekî savî her bêjî spas dikim û Rastî te got dengbêj ez ne dengbêjim rastî dengbêj pêşberê me ya apê Zahar ez silav hirmetê xwe taybetî pêşkêşî viya dikim tê min dest viya em nikarin em jî dixwazin yani ev çand rastî nê wenda ev rastiyekî me ye zimanê me ye çi destê me hatiye wek civanekî çi destê me hatiye em karin bikin mala me ava em ji ber wî em nikarin bi rastî em pêşberê xalê Zahar wan em bêjin em dengbêjin falan lê tiştek sa ne mümkün e. Spas. Belê gelek spas dikim hevalê Yunus. Hûn hunermendin hûn dengbêjin. Yunus em hevalê hevê ew ê ne. Rastî ez ve xalê Zahar em ez şaşinem 2012 wê naberî bû em derketin îmece TV jî bi hev re me gelek cara ji me li konserê ji Stenbolê jî me gelek ciya me hevdî dîtiye me sê çar mehberê jî me îdirê hevdî dît zaten taybetî biçû dît janî.
راسته بله راسته که یونس راسته حوالی می بله احمد خی آنها بمره یا بله ام خیراتنا ویجی بی بله هوال احمد انت بخیرات یا هوال احمد تیجی خوابدی ناز کرنی خیراتنا تام دخازن کرم که هوال احمد هم ناز بکن گهداری مبدا ناز بکن فرمو مامۆستا خێرا خودێ وە بە ئەسلاوی خۆش تەمامی تەماشەوان و گۆداروانا ڕە دشینم bi taybetî destê mamoste zahar radivîsim xî bi eslê xwe ji eşîra xiya me li Batmanê rûtinêm îsal 10 sale jî ez xebatê xwe dengbêjî mala dengbêjayê Batmanê de navenda çanda Biharê de dimeşînim. سرسري من سر شعب مراتي بخيراتي بلي هبالو و مجي وكي وانتظام ما دنجي خدان ناسي بجهداري خوالي بلي ادخازم بسري دا ابن خوشيا دناوا جيهاني دا از بين كسي كو جيانا خود دست ايام رحمت جرات خازن كسي تندرستيا وينا باشا ام شفا خير جرستين يا دويامي جي ام روجا نهار رمضاني ام دبين لحمو اولا اسلامي ام پیروز دکن ام دبین برا اف رمضان حالی روژه حالی ببه سدما آشتیه سدما براتیه وک هیویه وک تندرستیه کی به تمنه کی باش بوی جواکامه ام دبین ون ترجی بخیر هاتنه یا سیامی جی ون زانن سبه روژا کتکار دنیایه جیهانیه یکی گلانیه ام جی لودری لسر روپلا دنگویش تیوی ام دوی همو کتکای دنیای یه جیهانی به تایبتی کتکار می ام بیزین گلی می کرد ام پیروز دکن ام دوی خدای تعالی کدی وانا نبه والاتی اف پرگانی کل سر کدا کارکرا ابقا ظلم و زحمتی کرنه ام دبیم برا تم آزادیا کتکارا جی چه ببن حق مافتار مافی خواه بله اپی ظاهر ایجا کب دستورت تبه امی دست به برنامه بکن به دستورت تبه اپی بله کنم که سر چاوا بله اپو براستی از آنها روی تنابینم سر رو پلی از حوالی دبینم Mamoste Zülkif em yekî ji we jî navînin. بله امی اوی پیشیه دا وی دم پیشما دا حوالی رجی حوالی شاکر وی چاره سر بکن نبی امی خود داین اینجا رکی بینی هرمی هفته ببینی گوگا مره هفته نبینه جهنه کی مرفا افتی بلکی لیان جار دست مرف دانینه تکنولوژی ها چه دوه اسکلکی ها چه دوه بله اپی ظاهر از دخوازم اوی سوالی بکن و گلکی د جواکا می کردا دا دادی دنگویجی د کردا دا د ملت کرد هیا د دنگویجی وکی دنی د تو ملت دا تن بری دیروکه کی صف کردم بیا د یونان دا چه بیا اوجی پک نانی نه لیجی کردا زیرتر دنگویجی کس نکاره بکه دنگویجی تننه براستی گلکی دنگویش من ناس کر لسر رو پله یه مساکر یه مکو به آنی سر برنامه براستی مگه لکی سوالا جوان پرس کر مگو و دنگویجی کیه چیه چاوایه ونی باندورا ونی بنی باندورا کیجان دنگویجی دا ون کلامی کیجان دنگویجی لو تاثیر کرد ون بر کلامی کیجان دنگویجی ون آمده بون گلکی ام بیجن دنگویج زهرو گوتن دنگویج رسو گوتن شاکرو گوتن و گلکی دنگویج ما گوتن ام بیجن ناوی گلکی دنگویج که چونه سد دوبانی خوان رحمت لوندین ناوی واجی به پرانی در باسته به و گلکی دنگویج من ام جا اپ زهر ام باندور گرتیه ام کوی تاثیراوی سر ممایه لی ازی پرست کن ازیم آپ زهر و تاثیر کی لسر تا چه بود دوی دنگویجی تا چاهی بود جمالباتی هات اوا چاوا چه بود آپ زهر ایرو دنیا نازدیکه به صدا جوان دنگویج بسا آپ زهر تکرنی
Dizane ku dengvêjeke. Em dixwazin hinekî tu behsa vî kî ya pêzar. Kerem ke. Belê. Ez beriya her tiştî de dibêjim bernama we bixêr be. Riya we vekirî be, şansê we pir be. Ez Ne deste. vî meha Remezanê selavê ger ji bütûnê gelê Kurd re dişînim. 4 parçê Kurdistanê re selavê xwe dişînim. Ew kesê ku îşevanê bernama kekê Zülkîf da ku me temaşe dike ez gelek selavê xwe ji wan re dişînim û ewan nexweşiya koronavirûs jî di vî meha Remezanê da Rebê aliya bide xatirê mezdaya navê xwe, bide xatirê hukm û qeweta xwe, bide xatirê gücê xwe evê di meha Remezanê da Xwedê li vî milletê hanê bindest were rehmê evê nexweşiya koronavirûs belkî bide xatirê husn û cemala navê xwe ji vî milletê rake. Amin. Ez ji bütûnê gelê Kurd re jî selavê gerin dişînim. 4 parçê Kurdistanê ji her kesê re kesê ku îşevanê me sêr dike, temaşa me dike, ez gelek selavê gerim ji bütûnê ger re dişînim. Belê. Belê. Te başa dengbêjiyê kir. Belê. Dengbêjî wek qiraliqekî ye. Yani ji dengbêjî re seçim tune ye. Te dil Suudi Arabistan qiraliq heye. Ji Kurd digêje babê digêje Kurd digêje Kurd heta wisa pê de dewam dike dengbêjî ji aynî wisa ne. Bandora ez binê bandora tu dengbêjî de nemame lê feqet pîrka min dengbêj bû. Belê. Dengbêjiya min ji alê diya bavê min da. Ji alê diya bavê min da dengbêjî gehîşte min. Belê. Tabii piştî ku ez rabûm min dest bi dengbêjiyê kir ja ew Üstadê mezik nemir ez bibêjim îşevanê Xwedê vê meha Remezanê rehma xwe li wan ke. Me hebû dinê dît û ez gelek jî bi wan dilxweş bûm, dilxwaz bûm û pir mamosteyê mezin bûn. Restoyê Kopala Şakirê Bedî, Hüseynê Orgunosê, Siroyê Gulê û Sînoyê Bedawdê min ferzê nedî Sadiqê Qirmqayê, Mehemedê İskan, Mehemedê Xilxile û Nestoyê Zado min vanara Ahmedê Hêliksan min yanî gelek van dengbêjî hanê ew ra ez mame civata da me hevrek bilan gotiye. Belê. Gelek jî helbestê min çêbûn, gelek jî helbestê min hatin afirandinê û dengbêjiya min jî wisa dewam kir. Belê. Belê gerek e. Saata te xweş be mamosta. Em ê zêde te nawestînin. Em ê hem bi axaftina te yê xweş. Lewra axaftina te ji bo me wekî perwerde ye. Ji bo ciwana perwerde ye. Bi rastî gelekî anha kes megbedar dikin. Kesê mamosta, kesê dengvêj, kesê hunermend. Em silavê xwe ji hemûya re em dişeynin li ser rûpela dengvêj tîvî kîl me guhdar ke em silav rêzê xwe ji bo wan hemû guhdarê xwe dişeynin. Mamosta îşev em dikarin bêjin perwerda me ya dengvêjiyê mamosta Zahar ku ji bo ciwana ji bo pêşerojê û ji me re evan daxuyanî ewha dîne ziman em ê divî navberê da jî daha bi hunermendekî xwe bi dengvêjek xwe jî em ê her misada hebe te hebe wî dengvêjê me Ehmed da em dest pê bikin kabra kekê Ehmed jî bira ji me re dest pêke wê çi bêje ji bo dengvêjiyê gotin kilam tê çi bêjî ji me re keremke dest pê bikin. Serî de ez silavê xwe ji mamosteyê xwe Zahar re dişînim ji temamê temaşevan û guhdarvanan re. Ji we re jî serkeftin dixwazim ji bona vê xebata pîroz vê alîkariya çanda dengbêjiyê re û xebatekî gelek serkeftî
و از بیجم بالکش پر پیروز هم کارتینن از و پیروز دکم سرکتن جوارت خازم باور کی از بو چند روزه از دفکرم از چواد حضورا ماموسته خود استرانا بیجم هنا کی زحمت ماموسته ما کم مساعده که وشیش مره گله دنگه تنیبه جلک سپاس کم از ایدی کا دنگ بدما خو از تیرا بیجم جوارا کام بنینم چل بیجم فرمو کرم که إلى كراي لاوكاي حيران الظالم شمايرا دلي هذا لاوتي لا مش معايا اعتمادنا انا الظالم شمايرا دلي هذا لاوتي هاي لا مش معايا إلى كرة لاوي قايد لي ما بدرده بكله بمرقاي بمرزة دنا وادلي مذا هاي واقل من لا شامت داي إلى كرة لاوي قايد راسله چندكو چند روشان تمام دكتور طبيب دلت خاطنا البصر من افضل خدر نشتنا بدرن عدرن عبرين تدرب مرين تجان جسد مذا اي واغل من لا انا خويا نادي قاعد لي دكتور طبيب هاي مالا وخرا وقن ظن درد مقرا بري مجران إلى كل مزندنا ودل مذا اي واغل من لا شاخ بدايم وار يا ورقديان واي اما وار يا ورقديان شاوت يا قندور بسريا لا بزميان صالحي ويا زقا شاوي رشب لقي روسه چند روشان بكامل قندور خيوا لمنه لو بكلمان اخي ور يا ورقديان اخي جاني جان حوالي احمد جان إلى كرة لاوك وحينا سبيا وزين خوش برينا مدرانا حيوا أحلى منه لولا نيسي اعتمادنا ترهب دكتور طبيب راجينا اجبا عزيزة لا جالية مرسي أذا جنجالي دكتور طبيبا وذب وتمنا بقضاء تمرينا مجران وخدار لا هنا برينا دل من الجوينا بالجلسة لا كبر جلسة جالي برانا وذب وتمنا بقضاء انهم تصان نزمرهم هندمينيات لا قوا قاد مرمونا تربو مثلا مجد نسار دربا وينا ولا جفنا مجد جفستان قزا هاي لو بلان كسيموك ور واجيار ورقديان واي اما ور لو ورقديان شاوت يا قنداي بسريا لا بسميان صدحي بيا دقا شاوي رشب لكي راسل چند روشان بكابل قندادا خيوا لمنه لو بكلمان ور يار ورقديان جان إلى كرة لا بك حينا سبيا وزين خوش بريدار من خوش لا بتاي شاد بنات بالا خوب جوامي قازلي روش مانه دجت بزنا خوي زراعه بشست شش قيدا كوبيكا هاي اخلاق فارقرد هاي يعني براوزة بود منه بخدت هنا قازن لو مثل رز جمنتين
گلی گاوا چاوه منا ببجنا دراب دچته خنانی مریدتی مرشد شیخ خواب ببینا بچوا حال وهی ارت ذکر دانی ور ور وهی یار ور گدیانو اما ور 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 یار لای ور گدیانو شوت یا اگندا ابا سریا لا به سمیان هو صد حیف یاد قچاب رشو بلکی را سر چند روشان دکابل گندا دا حیواق 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 لمنه لو به جلمانو حیواق ور 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 گریانو هی هی دنگ بسته وای سپاس ما حسین نیجا اولی زکر کاش کرم خوارا بیستو که خود در دنگ لجم تا خراب دبه از باشه بله آیا برازیل مامۆستا محەممەدی بەیرۆ سێبری ئاگری جەمال خنزۆر کەمال سوبحانداغ بمەرانە ئەم خێرات ناوەنجی دکرد السلام بخو جكاكي محمد بير وراتشينا سبري اغري استكارم ببيجن كل شاكر دنگ بجايا و السلام بخو گرم گلك جبر حتاني جي كلنا السلام بخو المرات شينم و جي كمال سبحان براجد شينم گلك سلام گلك سلام ما مستعدی دسته حمد بیرو راست میستم از وان نبینم السلام گرم جرات شینم و انشالله روزی کشی امی ولا قاشی هردو ایزا خودی پیهبه که زلکیف از بشاکر نکارم لیفاق زلکیف دور اوجی مرات شک بیجه نظاموی چواب کت شواب خودی مزنه هر ویجی آپیزار هر ویجی بله براسی تجانی زمان وکی محمد بیرو سبی آگری جمال خنزور کمال سبحانداغ اورهان دمیربان که سراج الدین حمگلکی ماموستای من بسکاری من گفتاری من سر پلی من یک هم سلاف دکن به تایبتی آپیزار سلاف حمال فرزان ربریا دنگوش تیویش بایته هیا هم خیراتنا هم یایش خازن اجي واسطه سلام خو گرم جوان را تشینه بله امیوارم با حوالی یونس جه حوالی یونس از باورم حوالی اورهان کلاما بارو خواستیه کلاما بارو و این کلامی همی به دسته که حوالی اورهان آخافتنی به کلامی برا کرم که اوی جمعه چه بگه فرمون از دست پیکی سپاسی جبو و دکم جبو خباتکار دنگبش تیوی دکم یکون حال ما سر اکران تماشا دکن سلاو و رزی خود تایبتی جبو وانا تشینم براستی که سبری که کمال که محمد بایرو هر وحال آلمانی خالی مشی نویسکار هجا محمد گل تکین از تایبتی سلاو خواه جبو وانا کشکی تشینم سلاوی خواهی گرم جبو وایش تشینم امش گلکی که خواشم براستی جبر کو درفت اکو ها چه بیه ایرو دبر و سلاوی نخواشی هرکس دمال خود آیه براستی از نظر چو هستی خواهد خود چاوا دکن به افجی براستی جمعه را بیه درفت اکی باش ام لور چه خواسی دستی مده ام ستان دنگ بیجی دین زمان هیوی دارم گهدرمان جی لوی تشتی که خوش دبن ام سپاسی جبو دبن اون هر هبن هر سرکفتی بن بله فرمو کرم که ده بارو 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 لولا بارو ربنا بسبه من دیواره آخ دلیل روانه لولا بارا ربنا پایزه کوچرا برانه آخ دلیل خبرانه
لولو بارو ربنا بسبه تابی که برفه نواله که لولو لولو به بارانه لولو بارو ربنا بسبه ببربینه باب مال عبدال بگی میرزا خان دوازه بشم عبدال بگو وزه بخت دام منی خلاص که دوای که مخلاص که برام خلاص که وای که مخلاص نکردی سوه سوه مبابی نامکومی آخ دل کردستانه ده بارو به پشمرو لو درگزارو لولو بارو ربنو بس به بایرانی ده سرمدا آخ دلو لو دلیلی لولو بارو ربنا لدخه پوشیا شاره سرمنه بارو گم داله بجنه ده بارو به بجمر لو دنگزارو های 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 ساعتها جان تخوش جان به سعادت تخوش دنگ صاحب لبلی همون رجی از براتی بدری نابی همبر آب ازار یعنی دنگ بیشی خونده جی زحمت اگر قصوره که اگر یک جبه از لیبوری نیل خوازم یونس دنگی تل دنی به یونس زاتان دنگی تل پرخوشه گلک و صابی تو تیم جوانه دست که کن شخصی خود جوانه که پرخوشی از دخوازم که بتون جوانه وکی تو که احمد از دخوازم که اوا تشتیانه وکی زیر عرضه دا نمینه دوام بکن چونکه اوا کردارا مدیا اوا کردارا تشتی که پرگرینگه از دخوازم که هون دوام بکن از دخوازم که جوان مینانی و خل کلام دنگ بیجی دگرن یعنی برا ست حبی نظام بن دو ست حبی نظام بن تشتی گزانن جی برا دنگ بیجی نمر کچونه او اثری وانا او کدو امک روانات عرضه دا برا نمینه لی بلی برا جیبی نجی از گلک جاوه دا ما چی دکم ریاته وکریبه تیم دست تا گلک صاب آب ازار زور سپاس تهر هبی خودی دیجن یا خودی عمرکی درش عمرکی سال هی بدته ایشالا ام بتجی که خوشم بته سر بلندن لآلمانی نا فرانکفورتی خالی من محمد گل تکی نویسکار و دکترینرگه جبوت تایبتی سلاف شانیه سلاف خوش جبوت شانیه آبیزار اجی واسطه سلام خوش هر شنم جبتونه کرد می گشدر بای ولاتن جکه شمدین راش که معروف را جبتو آیدین را جبت دیار را جبتونه وان هنرمند می ودره گله سلام گل بشینم سپاس بله بله گلکی ریبر سلام خوش هر شنم بله بله ریبر بله کلام تکی سری جزم بله صابی حرمت کم آبتون گلک صابی بله هوالو و برنامه بردوام دیگه دنگ تصابه هوال یونس دوی نابر دا از دخازم هوال رجی تکی هوال جان کسی سر ببورینه بله ناینه بله لسر فیسبوکی گلک حوالا سلاف شانیه تایبتی ام وی گاوی سر و شان از زندین ام سر بیاد سنن گلک حوال جم لیبورین خوازن گلک سلاف خاطشین سلاف و رزی خواش بو وان حوالا تشتینن سپاس گلک سلام مزی بوی همون نیوانا هیه هوال رجی از لبه داره کسی نبینم از خود تنید بینم راستی اول سراستی کی چه بیا به تکنیکی دستی تباتا که زوکی اول سر سیستمه یعنی نکوش دستمونه اشکره ما خورا تلفونه که جدا بده جمع خواه و برنامه دورده وکه توی خود دورده ببین بله o zaman ها بکن ام کلام کی به که احمد بردوام بکن حیا میخوره تلفن کی آماده کرد کلام که اول احمد گلک سپاس از سلام خوش تمام بله
حرمت کنش همیاره بلی کرم که فرم پرسکرکا اینترنت الجم که احمد هيا اولی احمد بلی پرسکرکا اینترنت الجم حوالی احمد هيا جبروی حوالی احمد کت جاردن کوهات ام هلدن لسر اکران ام جاردن جی کومایا ام دوردا بردوام کن که کیف جتنه نه ام خیراتنا همه حوالات کن که اصلا دمیر خیراتی سرچاواراتی که احمد پرسکرکا اینترنتی چی بو حوالی زوکیف ماشاءالله کراسن تجيب خيراتي سرچاواراتي حتى نه که احمد وره یونس چند اگه کت آمده بی تو سترانه کی بجه زانی براستی yani دلی من اون دخوازم آپی زار سترانه کش بو ما بیجه برای گلامشی بوی اگر ممکن به آپی زهار جی براستی سترانه کی بیجه همه گله که خوشون گله که والا جی خوستیه لسر فیسبوکی ازش که خوشم از گله که دنگی ویجه حسی تو از خوازم برانی که گلامشی بی بوی یونس چند سترانه کی بیجه حتی نه کبابی میجی وی دمه دا خو آمده کر اوی ستران بیجه ایشه بجبونا گل کی دا خازیه گل چید بجبونا ستران قولي بدي مليلي وليلي ملجيرة خوباني بدي ومليلي ملجيرة بجاني قرا حسو زرابة ميناني سبين داران نباشيرة میگو بجانی گرا حسو زرابه سپیندارا نباشیره گلت گل بکوی مالا احمد حسو دوابه بدر سیاری کوبی حیات مروبا خودی چومه والا تیسیوانی سر و زبری ماتم چاما دسته گرا حسو کرده دانه آه وریدانو حتی نی روشکا منی خدای نیگار حسوش دل من درنای بیورن وریلولو نیگار حسو بش ما درکت کبار ملیلی خوال باکی دنجر خود دا پشتا کنیا شیخ بادینالو آبی سارگیر دم گوجری خلدا پشتا کنیش بادینالو آب سارکت گلت گل بی بکوی مالا احمد حسو دوا به دستیاری کوی حیات مروما خوده چمه والا تیسر زبری ماتم چاما دستی برا حسو کرده دانه میرم آخ وریلولو حتی نی روشکا منی خدای نیگار حسوش دل من در نامی های ساعت خوش ساعت خوش دنگی تصابه هر هد ساعت خوش و دنگی تصابه بلی به شانس منی شب تونه نبراستی و اجی جبروی زاروجی نلبرن تلفونی وانجیل بوانا لی امی اوها اداره بکن که ماسی کی مزی چه به برا گهدار مبرا مبه بورینم بله اپ زار ام دیزاورم بات اپ زار دنگم ته نوس اپ زار بله کرم که اپ زار جبوی دنگویجی پیش بکره دنوا جوا کامدا ام سروان بله دنگ ته نوس دنگ دی چتی دنگ تی بله
dengveci sebak dengveci peş bikeve em li dengveci hezede berfere bikin em xebatê çawa bikin em ser bikevin apê zar. Wekê tu jî dengvêjekî bi salaya hatî naskinê divî nava vî xebatê da ji bo vî tu çawa difikirî em çawa bikin ev dengvêjî em zêde pêş bikin apê zar. Niha dengbêjî ez dikarim îş tera bibêjim kêkê Zülkîf. Niha heftê de carekî, mesela mehê de carek, salê de carekî du hev gencî hatîne tenê û pê kelamekî dunya din gotinê bi vî dengbêjî pêş nakeve yek. Belê. Gere yani devletê wan hebe bira civata çê bikin, civaka çê bikin. Gazî wan dengbêja bikin ku ew dengbêj tê de xebatekê bikin û ku pêş bikeve. Dengbêj zata îro dibêje heftekê din nabêje kelamê xwe jî ji bîr dike diçe. Belê. Ya nîz gelel van dengbêja bibine xweyî li van ciwana bibine xweyî alîkariya wana bikin û ku dengbêjî pêş bikeve. Yoksa me dengbêj Zaro çû Yunus çû evê dinê çûn evê dinê çûn wê tema win da bibehere yoksa dengbêjî wisa pêş nakeve. Belê. Belê. Saeta te xweş be. Belê apê zar bi rastî gelekî kedû emerga we di nava dengvêjî re derbas biye. û ji ber wî merv çawa bêjin ew tiştê tu dibêjî sedî sed rast e. Lê belê mixabin gelekî kes em bêjin hinekî çar hev kelam dibêjin çar kelama dixine kelamekî dengvêj didine nîşan ev jî heqaretekî mezin e ji bo dengvêja ji bo keda dengvêja li ser medya civakî û xebatê ava jî dikin ji bo wî hûn çi dibêjin merfekî ku kelam nizan be gelek dengvêjî nebêje dengvêjin ya jî kelamê dengvêja kêm dibêje şaş dibêje gele ji bo wî hûn çi dibêjin apê zar. Niha kêkê Zülkîf. Anha kî hema du lefza dizane derî mesajekê dişîne ji evanê hanê ku divî îşî da dixebite jê re jê divê oles kelama zanim me derxe bernamê derdixe çar pêş hev kelamê camê re temamê dîne dixe kelamekî daafirîne. Ew dengbêjê ku kelama dibêje dixwaze kelama bibêje min pêşî de şerî da ji got min pêncî û heft sal kelam di cemaetê maqûlê wekî we û ev birayê me ku îşe mesêr dikin min pêncî û heft sal di huzûra wan de kelam got. Belê. Min hêjî negotiye ez dengbêjim ez dîsa nabêjim ez dengbêjim. Li qarişî wan dengbêjê mezin ew dengbêjê ku ev ked û emeka hanê hîştin. Ez dixwazim ki bira yani sed hebî nizabeş. Mesela jekê pirs dikin dibê çiqa kelamê te divê 1500 kelamê min heye. Belê. Ew dengbêjî wisa çê nabe nabe dengbêj. Belê. Mesela kelamê kî dibêje bira îro bak Resul jî li bawan e, Şakir jî li bawan e, Hüseyin jî li bawan e, Zaro jî li bawan e, Ahmed jî li wir e, Yunus jî li wir e, herkes li bawan e, cêba wan dan e. Belê. Bira baş bala xwe bilê baş godarî bikin ku daxwaze kelama jê kirin eva kelama filan kesê ye min gotiye bira wisa kelama bibêjin. Mesela kelama çar pêş hev kelama dixine kelamekî dibê wele filan kesê xweş ku bi dengê bilind bi ew ê îş naçe pêş. Ya nez navaroka kelamê tune be dixwazî bira ji qasî pîranê re kes naxe xûrexûr. Erdêjî. Navaroka kelamê bira bizanibe dîwarê ku proja wî neyê danînê neyê çêkirinê ew dîwara zû xira dibe. Belê. Mehmedê Beyro niha min sêr dike. Mehmedê Beyro hunermendekî şagirtê rahmetiyê Nemir Reso ye. Belê. Di sala 1977 min Mehmed Mehev dîtiye heta roja îroyê ez jê re gelek spasî dikim. Selavê xwe jê re dişînim û gelek selavê germ jê re dişînim. Ji min pirsinekî ji wî pirs bikin. Sebrî Agirî fîrozatekî dengbêjî ye. Ji Sebrî Ag pirs kin.
بله او کسی که بيجي از کلام ببیجم برا گو بده کلام نه کلام ظاهرو نه کلام رسول نه برا کلام کید بيجي برا بيجي یالا نس برا بیره پیر ببیجه بله بله هر ویژه بله آپیزار نخواستم زیاده ترجیح بدم و استاندن ام کلامک وی نابداره دا امیج که احمد گهدار بکن امی همه خرزان کبرز مرا کلامکی دستگیره تر برا که احمد مرا کلامکی آلیه ملی خرزان بجه که وی چا بجه فرمون بله اصلا دست را ما مستد سران مسلم از ترانه کی که احمد از دکارم که زلکی به اتکارم تشتکی بیج کرم که فرمون که احمد گاوادن کلامه کی گوت بله از جرا گلک سپاسی خود کم گلک سپاسی خود دست تراد ویسم از پر جرا سپاسی خود شینه که یونس از هر دو چامی ما چید کم تمی دست تا گلک سامیاتی داد پر آوازه کی خوش گوت آوازه یری وانه گوت و یونس چه ساکریه اوی گوت اجوارا جی گلک سپاس دکم خوشکه که احمد راش دست تراد ویسم ما مستد دست تا هر هبی بله رومتا می بله سپاس بله آپی زهر لبه بله گلکی نیوان مجی سلاوی وان لسر رو پله جتر شاندنه یک بی یک بلکه ام ناوی آنها ناین زمان جی ام سر ناوی تم خیراتنا همون نیوان دنگویش تیوید که اجی واسطه تو شاکر وکیل منن السلام خوب واسطه جوی ملت گرات شینم هون خدای خو هون وجدان خو صافي تمام ده صافي هر بيجي ساعتي خايش ساعت خوش مونسته كلامك بله از سترانه کی رحمتی صالحی بیناتی بیشم سر مقامی وی سترانه الو سیری از دواره پیشکش بکم از جات بیشم بحضورا ما مستده ستران گوتنه کی گروانش مره ببورینه که ماسی کی مایه وجی برا عفو که جانی جان آی دعلو کمال کرام تو نه بهار دل سرانا پرت نه بهار نه هاوی نه پایده کما شوید تو مشترنه تو مر به دست قیزار دیگر دراوی نداوه جمالا میران ما خدای نه والا مر ناوه جمالا اسکان زور وان کام شوانی نی به شوا گاوا من دست قنا و طاق ماسی بره علوت خود دراند مبا خدا مدی خنا سول سرسنگ علوت مدیده کسدی خدا نی خیرا ملت رحمت نی نقبت دلشنا مالا بابه مفور کرے هذا بيجا علو كشتنا سيرنا فوق لنا نيارا ما يقيسنا من نما نما يا نما بله از بارم قطوي هوالي احمد هوالي احمد دنگي تشوف بله هوالي دني دنگي من صادقين هوالو آره هوالي يونس ادويم تلفونجي هوالي احمد هات زوکیف از باورم تک فچونا اینترنت الجم که احمد چی بو بله بردوام کمالک شوید دل سرانا پرت بوستانه که بوستانه وان خیارا ما شوید تو ما خود وان خیارا خطور خبردانه دور وان بیارا دلو ما شوید با هوالي احمد برسكريكا انترنتي هي هوالو جارة تشتيهات سر تكنيكي شيرده ببوري بله از باورم پرسکر که اینترنت الجم که احمد چی بو که زوکیف كلام حتی نکو که احمد
کلاما اگر لسر اینترنت لسر روپلینینه اوی داینه حوالی شاکر حوالی احمد ام به حوالی یونس بردوام بکن بله بله از باورم امی هلا به حوالی یونس بله جار کی دنی سلام رز حوالی یونس از باورم دبیش شانسی متنه اسکری که اینترنت زده ایشب نظر علم اخستی آپ ظهر ایشب مرایه اینترنت بیله دلار زد لبر بناره برای حقیقت ما حلال کن حوالی ماجی مداری ماجی دست مدانینه مخابن مدخواست برنامه کی 4x4 کوچه و لی مخابن جارا اول سر اینترنت پیسکرک چید و بله حوالی یونس ماموستا دستورات ادایا کاتج مرا کلامک دست پیوی که اگه حوالی نایدن استیبانه سپاس کن ام لیبورین اجاره دیش خوازن راستی ام بیشن پیشبر ماموسته یا نیستان گوتن زحمته دمن ترى قداني وخاشي من دخوا خدت تميز كان يدور جري بري ترى نشكو سيل خد خبتني تقوا نالين على دمدها من ترى قرات المباراه خداي مدي سمير رشي قيتاني دناوا خونا صوت تجمدين من نما نما سيران كوري چاوي جاي شرميا بابو براي رو رجال دار دنيا نمينا ازيد فعلو اسمي ترى خدا نمي من دنيا جاني هاي ساعتي خالص اخبر بالله جاي بلبلو ما شفت جو تدخوني نظام شمايلو تنجيت المناعي يا بلبلو حمارة خرابة تدخوني نظام شمايلو تنجيت المناعي بلبلو حمارة خرابة زبارة خدمة سري بري خدايا ولا سعدية وبردايا جزيرة بوتا بريت بشتا سجد يا روشا ضاهي بلبلو ما شبتو من خبردا وجزيرة وزيد شمدي ورا سيدا جزيرة مبارك خداي مدي نارين وهرينا بيجيناي من خبردا وسرچم جزيرة مبارك خداي مدي خوفا خدي جتر صاحب کے طیرانت دنجانت قارنت لما دنجناي بلبلو حمارة خراب من خبردا وهرما خزال دنجات بس هذه بجم كيوچنا يجي صالح بين الطيا يجي عجيب بكري يجي صالح قومية طبعا قومي دايرو من خبردا ولا تسرحد شاعر دنجا شاكرو شي رحمه خد بدي خد رحمه خليتم حسين هون لودي مبارك ودا دنجي ماموس الظاهر قارن نالي ناوي جواني قشناي بلبلو اشترى صوت خمسة يشتالي عمري مبا دنجي وشاعر دنجا تجاري جارة شكوي مدرناي لمني واي ساعتي خوش جاني اخذ بلوحي جاي بلبلو حمارة خرابة تدخني أزن ظالم شماتي أوقاتي ديني بلبلو ما شوت تدخني أزن ظالم شماتي أوقاتي ديني بلبلو حمارة خرابة خبردايا ولا مسرحة شاليان عمراغا داتوه دسر قلي وشيلاني رات فريسترين بلوكي خدلي دسري دات تشلتيني بلبلو ولا تظان نقول ولا وكاليان لو ما تيرود جيب لي بشيلاني بحبيني
گلی براهونه بارا خواب نشوانی شمزه ده حضرا ماموستن شازاه دست برانی دلانا دویشم ولا دست بیم درد ما قیه نابین لمن آئی وای 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 بله وی دلیت صاحب ماموستا زهر دستور دایه که ماسی جی هبه ملعب بکه بله ماموستا سپاس قلقي ماسي تنيا قلقي ماسي تنيا انا كي شكايات امرتا شكايات مشتا وشاكر هي سرمه سرمه يعني تشتغل علي دقيقه جانا تنيا هسه صافي هر هذه ماموستا تنا دسته صافي جالك سپاس از حرمتك ما مستعزته تراد بيسم بله بله zaten اوها بجم ماموستا زهر دسری دا دستور خواست مگو ماموستای ما به سالای نواوی چند هنر دنگویجی دا براستی ام دکارم بجن گله کی انسان مر بنی باندورا دنگی ماموستا زهر دا مایه شاکر دا مایه محمد بیرو دا مایه گله کی دنگویجی ما نافدار دنگویجی ما کازوجی اوجی راحتسزه لید نها باشه روشای باشه خدای تعالی جرا شفای خیره بشینه لبه داری ام سلابه کی ام جرا بشینن انشالله و دمکی میزیک دا و اوجی بمرابه وره لسر رو پلامه دیزا یعنی به هفرا برنامه چه بکن بله اجي بواسطه كيكي زركيف اجي بواسطه سلام يرم كيكي كازم راد شينه وجرا ان شاء الله باذن خدي بدا خاطري بي مع رمضان او جرابه عين قوتي بري وبمرابه ام بهرابن از قالش خدي قال دخالات دكم خدي جرا شوي خريف امين بله اپزار جبوی جوانا چی دویجی جوان ام چاوا بکن جوان ما آسیمله نبن دنگجی خودی درین جبوی جوانا چی دویجی اپو شاگرتی ام چه بکن چاوا بینه با هفته جوانا كيكي زركيف مع تابي دبلت هرتش مالية دبلت هي وأرزان قد خجي تشي دبن يعني أمبيجن تل سوجي قالوا سوجي و أم أبيجن آخن أيوة يعني وكي كوتشوا إيه تركا جوري تشي دبن أجا إيه كرداجي وزا جوري تشي بيا باتانا قال لك دنگ بيجي خوش رابنا فرق بيجي خوش رابنا يبقى تشي وزا دبلت أنا وام تشتي قد خواستم يعني هركز لباوانا يعني هركز جي باوان دانا لا بوي او دنبش تمام لباش كيشا من الباطورة كيشا دنبش دال باوينا يعني سباش مربادا هر قول هبا ايدي يعني ذكارة بلا هركسي ببيشن اما يعني نعمل جيجرهم قلتيا تزاري نفسك نكا بله أصدقائي بخارجين وقو بدني وبخازن بيش ما بكمل وتداوم بكم. بله إيرو جوري أبيا قاضي يونس تكرن قاضي كيكي من أحمد تكرن قاضي شد أبي تكرن بان أنا وبدأنا قلتني وبقولنا دنجة خوشة زاب خوش تبيجي يعني سر بخر ما هيك دني شو ده بقاضي تك. أوجي تنا اللي أنا خاطر توني جواني tamam yani tamam dert beje ne denk beje بله evet بله yani تهرید دویجی اپو تدویجی رقابته کی گله دنوا geldi اپزار تدوی رقابته گله دنوا geldi هبه دنگوی جنبینم با هبه جوری هبه ماموستک وکت محمد بیرو کازو امبجن سبری آگری چند هبه ها ماموست سپور ما ورم با هبدو و تفگره کی چه به دوی تفگره دا و امبجن دنگوی ما جوان ام دنگی وانا گوهدار بکن دنگ خوشی ما گله کی چه ببین املی خودی دارین و امی وسا چند دنگویجی زیده پیش بخن
Tu dixwazî evî bêjî newsa mamosta. Belê zaten ez evî dibêjim. Belê saeta te xweş. Her bêjî. Belê mamosta destûra te be kayjem hene ba Yunusê Agirî wî dengê wî heraretê em bêjin dengê xweş, dengê zîs. Em guhedar bikin kavê ji me re çi bêje mamosta. Zaten Yunusê Agiriyê ciyê bazî de ciyekî wisa xweş e. Tam dibinê girî daxê. Yani Yunus ra nayê xeberdane ha. Yunus tam yasamişî ev ê biye. Tam tenişte Xwedaya tenişte Agiriyê. Ya Agiriyê. Ez spas dikim, ez tabî dixwazim hûn bibin mêvanê me jî werin bazî de ez ê bikim mêvan jî ser çava lê rastî jî bazî ciyekî taybet e ji serhedê ciyekî taybet e min pişta Xwedayê Qesra İsa Paşasarê min pişta Xwedayê Çiyayê Araratê apê zar lêborîn dixwazim nom ez hinekî tirk dibe ez peşkê hewalî me em spas dikin ez dixwazim tiştekî biçûk apê zar pirs bikim min jî wisa bîstê yanî min yani dengbêjên berê mesela ez bêjim nizam apê zahar berê jî daha baş zane daha jî baş dîtiye cem dengbêj her dengbêjekî nîzikî 10 kes 15 kes şagirtê wane hebûn yani dahatin perwerde dirîtin rast e yani tiştekî wisa te ji dîtûyan belkî te jî wê wextê tu civan bûyî nizam te jî wisa perwerde dîtû ya nedîtû apê zar. Belê. Yunus me perwerdel bat tu kesî nedî lê belê aynî wekî gotina te belê teyîb tu nebû radyo tu nebû tek radyonekî yerî wane hebû televizyon tu nebû tek pêş neketibû diçûne ba dengbêja mesela bêjin dengbêj li ba rahmetiyê Nemir Ferzê yani rahmetê Şakir jî çûye rahmetê Resul jî çûye rahmetê şey ketî Hacı Sadık daha nemiriye ew çûye li ba wana perwerde didîtin diçûn li ba wana tealîmê bi rojdat sekinî bi mehat sekinîn yani dixwestin ku bibine deng ew jî bûne dengbêj ew jî bûne dengbêj ewana xwara wekî jûrî bûn Belê. ama îro tişta tune ye ewa tişta îro yek xiştikeke ewa dixe cêba xwe heye 500 kilam tê de heye 2000 kilam tê de zarojî keremke Belê. Min ê evî got apê zar ew tiştê tu dînî tu dibe ya jûrî xebata jûrî hevalê Şakir jî zane li ba te ye û me rêveberiya Dengvêj TV em 5 hev hevalê halê projek me wisa heye bi rastî hediye pêvajoya halê hate pîşiya me pêvajoya nexweşiyê çêbû ev pêvajoya halê hinekî qedeqe hebû miriv ku nikarbûn bahata şert mercê giran hebû bi rastî projek me wisa hebû me heta em dikarin bêjin me jûrî divê jûrî endanê jûrî jî me di rêveberiya Dengvêj TV da me nava xwe da jî heya me diyar jî kiribû me kifş jî kiribû bi rastî yek jî tibû yek Mehmedê Beyrû û mamosta Kazo bû em bêjin li aliyê Tirkiyeyê li dervayê welat hinekî mamostayê me dinê bûn lê belê ev projekî me Dengvêj TV awa heye em hê dişopînin di ev proja me di me hê nexistiye jiyanê gelekî proje dewlemend di ew ka fikir romanê rêveberiya Dengvêj TV de heye demê pîşiya me de înşallah em ê hîdî hîdî ema em ê evana bîne jiyanê lê belê dem jê re lazim e hê wext lazim e belê em dikarin wisa bi kurtayî bînme ziman hevalê Şakir jî evî bas zane û belê li ser vî hevalê Şakir li ba te ye dibînin dixwazim li ser vî proja me ew jî hinekî dikare fikir romanê xwe bîne ziman em ê pê kêfxweş bin keremke hevalê Şakir em ê te ji rejîtiyê jî hinekî dexin tu dikarî ser vî jî fikir romanê xwe bînî ziman Ez gelek spas dikim bi rastî îşev karê min alîkariya we bû lê te sual ji min pirsin mêvanê te hene tu suala ji min pirstiye ez qurbanka em her du eyn rêyek dane bersivdayîna min çixwe te bersiv da hewcenî ne ez wa bêjim belkî mêvanê me qedirşînas û zêrînbiha me temaşe dikin ez li ser navê Dengvêj TV û ser navê Keke Zükür bername Keke Zükür ev hatine te batkî ez dê mumkin hatine ser têvar hatine bi rastî jî projek me wisa hebû lê te dî ku ev nexweşî halê derket hinek li ser rûyê dunyayê ev tengatî ku çê bû me jî nikarbû wî proje
قسطا روجا باخو لی او پروژه ما آماده کریه به انشالله پیش روز دا کوهنه کی وها نخواستی کو ساحل بو امیل سر دی پروژه بخوت بخاطر دورة گره جمعه مهنه مخازن خطی بلوان جانه رودن بینگول مرایز خیراتنا تتکیم خیراتی سچواراتی انشالله روز دا یتشتر بله سپاس براستی تجی هم بلکه رجی هم جی ریوبریا دنگویش تیوی دا جوی لبا آپ زهاجی متعدید جوی مگو برای او جی ایوان هستی خوابین زمان از سپاس کم کویت حوالی شاکر بله امی هرم با حوالی یونس دیزاجی که حوالی یونس جمعه چه آمده کریه فرمو امی کلام جی گوهدار کن باشه سپاس خوش از جستان متی وارا بیجم اما هایلی اما هایلی 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 مهدی بیرانی حچی گاوا محمد علی جمال بوسردا بشکنه به ایمان حچی گاوا محمد علی جمال بوسردا بشکنه امرون روژا خوده به وجود تکونا خامتین تا بشیرینه ده بشی کورو سقط گلکی پارا و بری بدن محمد علی سوار تیگرانایه ویلا مالا با خراب یه گل مای برینه دای بده وای به وای به وای به وای به وای به وای به مته آب مکه مته مکه به ایمانی مکه جازه مکه ولو به مکه آگره کل بیت و جا خمالا باوی خوکه به جنازه باوی لالو محمد علی سوار تیگران یاز خور تا میدانه هلو تخیرم نکه وای وای جانه جان اما آیلی مته دیرانه سبیدا بیمانی سبیدا هر دو ملی دیلامته بشکی کناره ده زنگی دام ایرو سه روز و سه شبه گلکی بارا بری بدن محمد علی سوار دیگران داید هیلا مالا با خرابی گل مایت چونگی دای بده های به های به های به های به های به وای به مده آخ مکه مته مکه ایمانی مکه جازه مکه بدو مکه آگره کل بیت و جا خمالا باوی خوکه به جنازه باوی لالو محمد علی سوار تیگان یاز خواه تا میدانه لوت خرام نکه وای 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 جان اما آیله متدرانی باره میکلیه معرومه متانی بوده بکلیه محمد علی بگه سواری بوزکی دلحنیه مته بیمانه نکشه باوی زایدی رو جبره بگیرانه برخی کوزا مالا باوی دیه های بده های به های به های به های به های به وای به مده آخ مکه مته مکه بیمانی مکه جازه مکه فرومه مکه آگره کل بیت و جا خمالا باوی خوکه به جنازه باوی لالو محمد علی سوار تیگران یاز خور تا میدانه هلو تو خراب نکه وای 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 ساعتی خوش ساعتت هزار جار خوش به نه که زرکی گواد گوهم چوا بکن جوان پیش بکن بله که یونس دلیم بده زاک ترینه که یونس جانلی ندیدیه می یونس جانلی دیدیه یونس ortaki pırşirine. İşte Yunus çekip bebeşim. Qasi Şakir lbam dayara ta zede ya. Qasi Şakir dayara ve hamyal bam zede. Temin dest tekerek sablo pizar. Tu bizanı be eskare ki dedim tu bizanı be o kesi merva eleştirmiş bikar be bizanı be eleştirmiş bike o kare ki dedim merva. Muhakkak. Sedise.
مگاوات قال جوری کرد بله کلام او کلام تابع کلام گری وانه تبش بی عالی شونه محمد علی بگه جینار orta منو تدایه محمد علی بگه از زانه کره کیه جسو ها که سولارا کیه بله دبه گری وانه ها گوتیه دبه مت سویه محمد علی بگه جمال سوار بو سکلاب دکشینه سردا نانچکینه شکنانده تدا تونه سکلاب نوه هسپیویه دبه محمد علی بگه سویه جمال سوار بو سکلاب دکشینه بلا او روش نه روژا خوده بیا بله خدا بو متر مالا مته به قناغی چو مالا مته دبه راب الکور و توپال و شل و سقط سیر بکن در بن بری بدن محمد علی بگه دانه بگه مته تا بله بله یا مالا سیر خون بگرینه بخ سبتاش ترابید بشم او دنگه تا آگودی که او دنگ تلبی کلام من از تدی هنگب هیا هنگب آرزاره دنگ تلبی هنگبیه محمد علی شمال سوال بو سکلاب بکشتینه سکلاب نابه هستیه ناشکینه تدا کلام نه از جانب تبی کلامش کی گفتیه بله اوی توا گوتیه کنه سریجی اینی اوسا گوتیه یالانس کلام محمد علی بگه سبیه شمال سوال بو سکلاب دکشینه بله بله امام استاد دنگ ماتته اره ما مستدنگ اتحاد سپاس جبو رخنه تا جی دایه تایبتی اجد قوزو مسئله یعنی پیشبر تا راستی هم ستران گوته زحمته لی ام دخوازم یعنی از وقت جوانه که تشتات بگرم یعنی تشتات هیلم یعنی مقصد آمن جی او ذاتن دبه ام نابیجم از نه دنگ بیجم جی نابیجم دنگ بیجم جی لی از ریا وداد دمشم ایشالله چه دستی ماتی از ویا بکم مهمه تابی تشتین که دبین یا پیت نقطه ویا لازمه تو ببینی تو بیجی که ام گوری ویا سر بخبتن چه کن هر بیجی سپاس بله هر بیجی امام استاد جرات شینم و از وینا بینم و از واقع حوالش مراد بشن از گل استرابه بشینم سال امام استاد بله کلام که امام استاد که بله یونس دنگی تتی آبو خراب که اگر که تو بزنی بیت بیجی آب مش من حس کن اگر که تو یعنی شیانه مش ببین تو قیمه خوی استا والله مگوتی استمی دستی تا راستی تجربه ما قدره کی مزنی یعنی اسپاسیا خوش بو تدکم اف جبو من رومته که یعنی ایرو بتر ستران گوتن یعنی از بیجم بلکی 20 سال بری 20 سال شد باشی هنک تشت مپرس کن تلویزیون یانجی جواب مپرس کن بیجه تاکی جان دنگ بیجه رستوران گوتیه ازش بکیف خوشی بیجم که من دنگ بیج هارو رستوران گوتیه یعنی شبو من تشتکی گلکی بهایه گلکی قدر بلنده اف جبو من سر بلندیه که از جبو یا سپاسی دکم استمی دسته تا سلاوی خواه جبو تایبتی جبو تا جبو مالبات تا جناب تا کشکی دشیم سپاس هر بیجی یونس از هر دو چاره تا ما چه دکم اشی دخوازم که او دنگی تا خوش نازک زرال yani kunde evi mesela ben stratejik ki beşim. Hani çarşıya bir beşi kasap goştaki başaya avcı bana Yunus metazda berkek şerşekin. Etmek hala 5 kilo bir mali. Eğer bu kam nizam bu çekra bıra goştek evi be. Ama bu çekra bıra goşte miya pir be dedi isot khase biber khase pivaz khase sir khase run khase da berde taxat tame vida devetewi çağı bizane be nan khoye. Aramış mı bu? Goşte berde khava da berde bıra goştek evi be. Yani gaye اవి نمر شروع برو اوا کلامش عالمه دا چیه یعنی بتونی کلام یری معنیش عالمه دا چونه اما بگوری استرمان خو افراندنه محمد علی بگی سبب و مت شمال سوار دبه سکلاب بچینه بله او رو نه روژا خودی ببری آنها مته دبه راب سیر بکن کور توبال و سقطه در بگل بری بدن محمد علی بگی دانه کس نکتونه سروی یا ما سیر کنگرینه
بله بله دنگی همه تیده بله هری دنگی اپو سپاس هری اپی اما دنیشی بله کرم کن محمد بیرو ماموستا گوتیه برزیل که ev پیام دبیجه باوی زیدو باوی لالو لولینی اری لالوینی Lalo. لالو لالونی تیده yaz kiriye تیده beli lalo yaz kiriye beli ev pey bir bu saatte gotu لالو her hal beli yapın باشه ماموسته یونس تلفون هم چند هیه بله ماموسته تلفون جمن هی از دیتا بگرم راست بله. تجربه میشی براستی تشتگی باش بو بیفته داتنه من بو رویا از گل خبر دم همی بیا سراست بله. ان شاء الله می برنامه کی دا همی راست و راست İnşallah. İnşallah. Beli apı zahar. İcami hemen ba dengveci khoy elki. Ba Ahmet. Tarzan. Keki Ahmet tek ve çu internette tek ve çu ket bu hat ez cardine bigrim. Tamam. Mamusta Muhammed Beyro bas Beli. kullanma bavi lolo da bavi lolo tene bavi كلام محمد علي بيجي kilama Muhammed Ali Bey'de bavi lolo ne bavi Jadu محمد علي بيجي كوري علي بيجي محمد كوري بله. علي بيجي بله. دبي يعني مثلا طرز ما داشي طرز ما ايريا اي يري باني ايريا دبي متى ديراني سبي متى ربنا محمد علي بيجي جمال سوار بود سكلاف دكشينا سكلاف Beli. سردار ناشكينا باب لالو سوار لالو قصنا Eklaf navi اما her كنا Beli. Beli apı zahar. Beli kilam geleki bi wataya emi dizaji hevaleki gotiye hevali Orhan gotiye bira apı zahar kilam beje apı zahar nikare kilam beje rasti eneki bi gevriya xwe deşin وانا اسبيشم كاكي زلكيف Beli. شخون مشترك بشي دا قلت Beli از beli كلامك ببيش nikare. برا ببورينن Beli. هذا كلامك ببيش برا ببورينن Kerem ki apı. کلام که استغفرالله Kerem ki apı min. لو شوي بايزا دور دريجن هيلو لو هيلو لو وي سبنا ويدي البرد Canı can. جوانی جان سبي بردت كولاد خريف النظام ويجي حالي لو وي هيلو لو لا متشوى ويدي البرد من حدا سبع سري قسمي اجيب لو لو دلي رحنا ويدي البدل جوانی جان كرو كرو دقنا قمر الهسري شافي لو وي هلو لو لي مشينا ويدي البلد Can. ولا ربي ميقا ما خوشي دا دكتور دزي دلماني واتيدبو إيو دلما جمرنا مال خراب اختياري وجدي رزيل لو وي لو لو لي قشنا ويدي البلد ورخي ورها ودي ويتسحل تاريخ زمان خراب هدم ولا خريب هيلي هيلي تشوابي ويدي البذل Canı can. يا لو ذكرنا قبل شافي رشكة يا خواسبي هيلي
هيلا ليش ديارنا ويدي البلد هذا الراموس انا جيب سن بشاخ ميدا قاسم وبلا بلا شرع بين لي هدي قلبي بلد البلد جمالات خريب هاي لا تشواكي ويدي بدل هذا بقيت هذا مدي يا حبيبي شعب ويتضايق ويدي بدل زي بجنا زراب هيلي ويلي خبراك ويدي البذل باي هذا تسيقوا باقر بنا هيلي ويلي لدستاك ويدي البذل باي ولا حاجة شارك أنا ميجا مقزاب وبه هذا شكل خميس راسي وبلا هيلي أوي ليك وقزاك أوي دي جان ساعتی خوش آپ زهر گلک صاحبی آپ زهر لبدر هنه کی نیوان من دخوازم سلام وان شترا بیجم بله دنگم تی آپ زهر بله محیطین چلی گوتی صاف سلامی مجا آپ زهر را بیجه صاف سلامی شترا هنه سلامي خدي للتوام جنابند چند مزاپوتامیا شاغ استانبولی جنابند وی دنگوش حوالا خالده او جل بره سلابه وی ام سلاب چینج وی هبون هیا هبون دریکی او جل ایشتره گلکی حواله ما سلاب دکنج بوته گلک میوانه ما سلاب لبداری بله اجي سلامي خدي واسطه بله اپو دنگ دا هنه کی پرسکلک چید و ببورینم برای گوهدار جی ببورینم براستی حوالا جی گوتیه دما کو مرف بخوازه جوانه کی بخوازه و بیجه از ببم دنگوش براستی گله ماموستا زهر ماموستا محمد بیرو سبری آگری کازو و معروف و امبیجن گلکی دنگویجه مهنه گله وانا گوهدار بکن براستی و ساعتا تا باش به آپ زهر و از هیوی دیگه متا عزز نکر هنه کی تو بیشیجی براستی تجی منش کان گوهدار نش کان تکلام گو که هر هبی آپ زهر وجي انا السلام خدي الوي جماعتا كوجمانا السلام شاندنا اجي السلام خو واسطه جوانا بريتكم وخواتم امينا احمد امين از خواتم كي خويل فان در كبن خويل فان در كبن او اسلام خوش ببجن عادل واني بله گلکی نیوانه ما حوالی عادل وانی زی سلاب اشترا شاندیه گلکی نیوانه گوتیه حوالو براستی ناوه و حمیا در چاوه مرا درباس اجي سلامي خوش حوالی عادل ما مستعد رجشينم همچه سلام خودی نمیتونم بلکی پیرا بگینن ما ببورینن که ماسیجی چه ببه از بارم حوالی احمد یاته لسر روپلی حوالی احمد جار کی دنی تبخیراتی حوالی احمد دنگم تی لكزل كف يا از بارم هنکی لوازه او که اینترنت حوالی احمد
Evveli Ahmet denk hildi deyip tu. Hevallo bun dija careki dinê hûn tev jî bi xêr hatine. O gelekî em spasiya we dikin, em navê we nayîne ziman kêmasiyê me çê dibin bi rastî ji ser înternetê hinekî pirsgerek çê dibin. û em av qet karin pêk bînin. Lêbelê destê me danîne ev tiştekî teknîkî ye. Hevalê Yunus denk tê? Denk tê apêzar saeta te xweş ve Xwedê serî da şîfayê xêrê bide te înşallah te her baş bî. Amin, amin, amin. Dengê te hê denê be dîroka me bi rastî Xwedê dêjin ya Xwedê emrekî tê derêj emrekî daha xweşî salixî bide te înşallah em ji bi te kêfxweş û saeta te xweş. Em bi dengê te serbilind in. Zor spas. Apê zahar. Ez ji te zev xweş bûm. Belê apê zahar li ser vî nexweşiya halê ku çêbiye te qel li ser û tiştekî çê nekiriye Xwedê ji te razî be. Çavê her kesî li te maye. Belkî te bi kilamî negotme mutlaka di serê te re tiştek sa derbas biye. Helbest û kilam yanî çi bêjim yanî tiştek sa te qet amade nekiriye di naniye ser ziman. Wala kekê Zülkif. Tedî meseleke dibe gotiya bizin ketê heyra ruhê xwe qesab jî ketê heyra goştê wê. Niha millet em tev ketine heyra bîne tev di mal de kilît mane em tev di evê de mane qem moralê min tunek ez bîne tiştekî bibêjim. Hesab bike divê fûris derdekî giran e hatiye dinê. Herkes bira goyê xwe bidinê. Bira herkes goyê xwe bidinê. Fûris derdekî giran e hatiye dinê. Bira herkes goyê xwe bidinê. Derdê ser derda ew e derî pencerel me hatiye girtinê. Gumana mêrik jî hatiye birînê ji oda jinê. Dengê min tê te yanî we ketinê tiştek. Belê belê. Belê her vê jî me Mustafa. Belê me tedî ez silavê xweş te re dişînim çardê heyran biborînin ev deng qut dibe dengê ne dengê min tê we neyê we tê min. Hevalê Ahmet Tê te tê me. deng çêbû deng serrast dibe. Ez barim serrast dibe hîdî deng serrast dibe. û ana dengê me baş tê te newsa Hevalê Ahmet. Belê belê vêga baş e. Deja em o zaman em aha bikin. Em nehêlin tu bêhna xwe bidî tijmera kilamekî bêjî em ê herek ve di kilama jî hildin hîdî em ê hîdî wene dawiya bername jî. Bi rastî apê zihar jî em naxwazin zêde aziz bikin. Îşev hem rojîtiye hem jî nexweşî heye. Evî keda halê jî ku da bir heqê xwe jî me helal bike bi rastî. Guhdar jî demekî dirêje bîrawî kirine. Me jî gobra li ser rûpelê. Em bûyî wan şîrovê wî xweş gelekî em jê tiş jêvdin. Îja eger destûr ku bide apê zar bira tu jî kilamekî dîza berdewam bike. Serçavê me re berî ez dest pê bikim niha mamosteyanek tiştanî zimana ez ji bona wê aqil û fikra wî ez gelek spas dikim destê wê radibîsim. Wek malekî dengbêja Batmanê tedî me ava kiribû me anîbû astekî carê hate girtinê şaredariya Batmanê qayûm hate serê car dî mala dengbêja hate girtinê. Bi rastî jî em dixwazin mamosteyê wek mamoste Zahir û mamosteyê me Ustad Mazin ku ev hunera me ji we hilgirtiye pêşengiya me bikin. Îro sendîqa hemû kesî heye. A çopçiya heye, a ez bêjim memûra heye, a her tiştî heye wek sendîqayekî dengbêja meclîsekî dengbêja bê avakirinê ev mamosteyê me jî tê de cî bikirin rê nîşî me bidin kêmasî û alîkariya dengbêja em bûye awayî tev bi hev re yek dest yek pêşengiyekî de em kar bînin edimê gelek baş be. Her vê jî belê. Spas dikim. Belê mamosta servî bira mamosta zar dikare bersiv bide kerem ke mamosta. Bo wî tu fikir romanê te çi ye? Ez jî tevlê kekê Ehmed dibim. Nihal wê derê malekî dengbêja heye. Eger malekî dengbêja heye mesela Yunus nêzî wiraye, Yunus bazî de ye, Yunus dikare ji wê derê dikarin Yunus gazîkin bînin. Mesela dengbêjê wanê dikarin gazîkin bîn werin.
اما يتر كي دبلت كوان هبه دبلت كوان هبه از بواسطه كي احمد قال لك وان دنگوجه سلامي خودت شنو صالح قبيله وعبد العزيز وعبد الله سلامي خودت وما مسترا شنو وزانوا سپاس که ما استاد از دست تراد بیستم سلام خدای سرته بنش از استرانه که ما استاد ظاهر بیشم حسن لولا وزه بشوت اقول دكتم بقماد لي من ترى بسينا فناني شقيا ثاني حیلا تبارا خواب ده برتی سواره مارا محمد بده خوبردان دره دیوانا مارا بابه مپور کنه از خورا شیب نو مشیب رکی بكري عاقب سيدن قاد ترقادي تقو حسن ولولا مسون غاري وزت جاري جارا نادم تلقى شوت يا قولي حتاني فرمانا مرانا وجه شام حلبيش باجاري ديار بكير دليلهم يا سيرهم يا بو اسمعاري جاني حسن ولولا ود بشمت اقول دقتم بخمات لي من ترى حیلا تبارا خواب ده برکی سواره مارا محمد بده بره خوب دردان بره ایوانا مارا بابه مپور کره از خرای الهجم یانه بچره آگه بسیدن آده ترکادی دیگو حسن ولولا مسون خواری وده تجاری جارا نادم ترکا شوت یا گوله حتانی خودت مناسینه روح جانه ایمان ازیرون شوت یا گوله لیخ میران مرخصا بتجم براقی بجمی بجرنه آخل درخونه جنازان دليلهم يا سيرهم يا بو اسرارهم حسن ولولا وزه بشوت اقول دكتم لخمات لي من ترى البري حیلا تبارا خواب ده برکی سواره مارا محمد بده خوبردان دره دیوانا مارا بابه مپور کره از خورای دانه نابه بچره آگه بسیدن آده ترکادی دیگو حسن ولولا مسون خواره دیدو لشوت جا گول لخ میران میخواستاب تجیم جنازه راقی البر طابق مسون خواره زیرو لشوت جا گول داینم چلک هفت جنازه کرو باب دليلهم يا سيرهم يا بو اسرارهم وي جاني هذا تخش يرد قاعد ساعين يا الحوي بسمامه
خدای بالنا طيرة في صوتاني رمضان ملاجع في صالح بس ما مرابي روضات تبليغ والدا بليغ خدا مهاجرين فرمان جقرائي دكتاني بس ما مولوني هذا احمد تنبور باینه کرم آخرا چاو بیت تنبور بیجی daha başına be بله با ارمو daha denk خوشت به الحياة اسمع ما سبيت لي ما ضال خدا بالنا تدي في زوزاني اسمع مولودي canım جان جان مدي صالح اسمع راب داس تبريخ والدا بريخ وطابنا ورماني جخورا زكتاني سيرم لوجي مدينة سوارة خبر دابو بيشيا صالح بسمام جخورا كوز كوز كميداني بسمام مولوجي مدي بسيدن قاد تنقاد لقوت صالح الله ونريد درقس جامل وطي چما جخورا خوستو آني بسمام مولوجي مدي صالح تقعد لي سوار وبيا وزيتت ما بغته وخذ دنا هند الظان نريد كشمامه منه بقوله خذ خوسته بحلالش قراني سيد ملاجي ابي خوش ميري دانا ذا تجار جارا خوش دسته و خوش ميرا بزاريا برجا بدي لك درناني سيد ملاجي طبعا بس كراكا انترنت هي باورن ببورين الهوالو جارا جيو ساتشيد به براستي بلي هوالو از باورم دنگ ناي دنگ هوالي احمد ناي شتي انترنت هوالي احمد هوالي احمد انترنت يبتك فتشو جبروي بس كركا انترنت بلاستي زيادة الجموي هوالي احمد كات كجاردني هات امي جاردني بك بله ساعتهای خوش به لی داخوازه کی جه حوالی احمد جه بود براستی بر حوالی احمد دیزاور حوالی ما مستاد جمال خنزور گوتو باغی بلند ما کلاما ما مستاد زهر برا بیجه اگر به به می اویج بدنه گوتنی بله ما مستاد ام دیزاور نباته ما مستاد زهر اما هدي وانا داويه ما مستاد حياك وحوالی احمد جهات لی دخازم اوی سوالی بکن ماموستا دنگویجه کی ام بیجن لولات یانجی لمترپول یانجی دا اوروپای نابر آوان اکوادا چخا فرقیاوی هیا ماموستا دنگویجی دکاره یعنی دنگویجه خود دهارن لولات چه بکرن ده یانجی لمترپول لاوروپای ام تدی درفت دیویژن به درفت و گریدای نینه بخوازایی و گریدای دنگویجی ام تخازن هلی سوال اشته بکن دنگویجی نها حمو و سرمایه دنگویجی بری یه ام بیجی یه چونه سد دلوانیا خواه یه وکی و کلامی وانا دویژن جبر چیه که او دنگویج به ولات ناسکنن جبر وی نکارن کلاما چه بکن درخن جبر تکنولوژیه سدمای چیه تتکاری نکی اوی وکی ماموستان نها دنگبیج در وای ولات سربستن بله دنگبیج در وای ولات سربستن هر نوی دکارن بشب بیجم رو بیجم گاب بیجم ساعت ببیجم دکارن ببیجم کسی الورا قدقه چه ناکن فقط دنگبیج کواتنه متروپول کل ایرو متروپول شامیشت بن او جی اوی وان تونه yani devlete ku ایرو هرن گازی وان کن بهرنه درنگا بهرنه مثلا toplantıya zamanı که یونس از وچونه ایمجی وچاقی خوش بو ام دبرن مثلا وسا دوام کرانا ایرو جی اوی یکاتونه ها اگه لولات جی کو بکار بیانی دنگبیج devlet dengbej hebe ku bikarbin gazê kine dengbêjî pêş bikeve ku alîkarî bikine dengbêjî welat velat çêtir e pir çêtir e
دنگی بتیته بله بله حتی نه برای کسی رخنه نکه یعنی برای کسی را اوی چی نکه جدر بای ولد یکیش مرا گو گل کلامه و کلامه یعنی اوی ترکیتی تدانه کلمه ترکیتی مثلا رحمتی شاکر گوتیا آنی رسو گوتیا حسین گوتیا زارو گوتیا کی گوتیا یعنی او زمان وصابو او كلام تزانيت چندان هاتيه گوتني يعني نهادا زمان نهادا نهاتيه گوتني 40 سال بله بله هاتيه 20 سال بله هاتيه گوتني مثلا ام بيجن دبي كاكي من يونس شد دعوتك دبي يونس هلا مرة قراني ليخه تدي يونس قراني ليخه دبي يونس هلا جا كوچري ليخه اجا ناب كدنا مثلا اوكي وصا دبي هون قال كلامي خود او دبي وكلامي خود قالها تركيتي خسيانابي يعني حتى جماعتي من خسيانابي اما وساشي درباز بيه يعني تشتكي قلتني ايوك زمانك بزامه مربه كاي دو زمانه بزامه دو مربه يعني تشتكي وتتونه اگر دولت دنگ بجا امان گنجی ها جوانی ها مینا یونسکو هبن احمد ککی احمد هبن امان الولاد انا مثلا مالك دنگ بجا هي مالك دنگ بجا تاير ناچه تدا ناسکنه تاير ناچه تدا ناسکنه چار حب معرف خوار بال رون نبیشن امی آلیکالیا و بکن ببیشن ای برا نبود درهان نبود و خلب خوش به شورا موسو مش مالا مدر خزر مالا تدا کلاما بیشن مالا در خزر جیه که دا ببیشن بی لازه خود پیش بخم بله جوی قاسی يعني دربای ولاد سربسته و لكردستان شيء ادي دنگ بيجي daha رنده ama tabii ki yani velat em bejin velatê xwe ew cî çê hatiye dünyayê dengvêje ki li wan çiya binêre, li wan bera binêre, li wan ava binêre, li wan xwezayê binêre ew hestî wî daha pêş dikeve. û yani mixast ez evî bêjim mamosta. Ji wî min got farqîna keke zülkif belê. Farqî ew keke e zülkif fermû. Naha dengbêj hunermend yani mesela bibêjin ez kelamê te bibêjim az berê ji pênca hetanê heft û nîvê sibê dengbêja qarşî hev kelam digot dengê tazî Belê. goma da bû tewla da bû oda her kesî tune bû yani dengbêja kelam digotin Belê. Ama me kelamê te got kelamê te jî xelas bû Yunus jî qarşî min e îş ez ê ku deherin ama dengbêjî yani mesela etkarım ser kevra jî bêjim etkarım ser dara jî bêjim etkar yani ez ana îşev kelamekî dest pêkim ez heta sibê bî wextî bêjim dikarim bêjim Dengvêjî ev e belê. û li qarişî wan dengbêjê dinê jî ez min negotiye ez dengbêjim dîsa jî nabêjim ez dengbêjim keke Ahmed hate ser ew ê etkarım pêrem şûr bim Belê keremke. keremke mamosteyim. ku ez ji yekî hez bikim ez dixwazim ez wî eleştirmişkim Mamosteyim te her dem karî me eleştirmiş ki em şîvetê te em yani çima ez te nikarim yani te rexne bikim çimkî te wisa hildaye te wisa gotiye em kelama ew ê te got te kelama bê dawiye kelama Hesen û Lao Ha belê. Dibe Hesen û Lao şewitiya golê bişewite şirîne wekî şekir dibe min 3 sal bi te da rica û lava û dexalet kir xebera milbata derbaz nebû min şêx û mele alim û mezin kirine dewrê dîsa kesek xebera kesî li vata derbaz nebû pere nekir lê îro êdî rihetiya te ji destê min tune te şewitiya golê da ez ê yeka wisa bînim serê te ku dünya pê biheze bela bibel cîhanê paşê vegere were bigerin bajarê Diyarbekir dibe şewitiya golê bişewite li wê navê xûna lavê baba dikşe wekî avê Xwedê kurê te bikuje tu bûyî sebeb mikir û nekir bi te nikaribû dibe te çawa bû ku zava ser hep da kuş te xûna wana kire tevê ev di xûna bû ku zavê te qeş Xwedê netirşe te deriyê xelqê ew kilît kir te bûkê rû xêlî şandin mala bavê tabii ewa wî jî pir heye û ez gelek spasê min ji min nexeyde ha Mamoste ez destê te radivîsim. Çawa ji te dixeydim. Ez spas dikim. Belê. Çünkü yani peşi da dibe mesela tabii eşte û Yunus racî pir serkeftin dixwazim Ez hermet dikim mamoste. yani wisa hetiye gotê te Hesen û Lao şewtiya golê bi şewte şirîne mîna şekir ez ê
جارێکی داین برا ناوی وەرە دیاربەکر ئەمە یانی چاوە بێژات بێریا هەر هەیدی نێزیکە دەبێ حەسەن وڵا شەوتە دیاربەکر بشەوتە شیرینە وەکی شەکر من پێشیدا تەرە ڕجا و لاوا کرد من ئەوقا مەزن و ڕوسوپی شاندن باتە مگۆ نەبە سەرێ سەبەبا خەبەرە کەسیل باتە پەرە نەکرد بەکرێ ئاغی ژێرات بێژە دەبێ ئێدی ئیرۆ خلاصبوونا دەجدەسێ متونە دەنگێ مدێتە ئەزێ کۆکا مێرال دە بقەرینە برە ناوێ من بەلا ببەل جیهانێ vekere were bajarê Diyarbekir. بله مامۆستێم سپاس ji bona şîretê mamostê xwe ez destê wî radivîsim em hertem hewceyê şîretê we ne mamostê min Na Ahmet gotin awaz stil ji te û nisra qet diyecek aha tiştek tune spas dikim mamostê ama we çi gotiye we çi hilda ewî gotiye mesela gava din anal bame Muhammed Ali Begi babê Zaydo dibêjin yani awazê bame Muhammed Ali Begi babê Zaydo strana metê belê kilama metê Elwala ji wisa Yunusê çimkî medîtiyak ewî gotiye Yunus jî aynî hildaye medîtiyak gotine dibê babê lalo sarê lalo malo tê da tune ye lalos yekî tune ye dibê metê ez ve Muhammed Ali Begi ji mal swar bû seklav dikişîne navê hespê wî seklav e û navekî dinê jî dîkran e dibê Muhammed Ali Begi ji malê swar bû seklav dikişîne bira ew roj ne roja Xwedê biya berê xuda bû mala metê dibê ramê mêzebê gilkor topal şil û seqeta derbek li bavê Zaydo Muhammed Ali Begi xistine se tune serwê ya mala sêrxûn bigerîne eva xinamiyê min in evana xinamiyê min in her vêjî mamosta her vêjî mamosta birastî Şakir deynekiriye mamosta tu Şakir em de emrê te dane ama tu çi vêjî em gotina te dane mamosta Vallahi min nasekine ya Keke zirke biborîne lêborînê dixwazim ji hemû temaşevanên me û keke Ahmed keke Yunus biborînin ez xêratme hemû gelê me dikim hemû hevalê me dikin gelê silav dişînin biborînin keke Şerîf Taylan serçavê min ser serê min ez jî dixwazim mesela behsa kulamekî bikim tedî dibin here gedel û hespê lavkê min dex deqîne wafkê wî kulamê çane ez dikarim evî şirobekim ji wera keremke mamosta keremke dibê gedelo dibê qereşê bi axpîne lawikê miswarê hezbekê deq deqîne deq nîne pûl dikevê pûl ya jî sor boze ya jî reş boze ya jî dêl derzîne deq bedena însan da deqekî çêdibe ya dibê lawikê miswarê hezbekê bozê deq deqiye yani eva yanlış evî tiştyanê da dibê qereşêx zozanê qereşêxê qedîmî ne bahare êl û alemê karê xwe kiriye berê xuda zozana çû lê danîne lê diçêre birê kabir û berxwimîne Xwedê bekî îmanê ji dê û bavê min bisîne sedem malê lawikê min tune bû min jê distîne dide lawikê kurê axê teres berdoşekî dîne bêjin bira lawik were îşeva hanê min birevîne de êdî nihat ew ê da nabe em li ba hev bûna me Mamosta zar keke Ferzan sualek wî heye dibê ew kesê ku ji welatê xwe dûr ketiye merfekî dengvêj dûr ketiye ama ji nirxê xwe ji kültura xwe ji çanda xwe ji ürf û edetê xwe dûr ketiye hatiye metropolyan jî Ewropayê dervayê welat dibê ew dengvêjiya wî çiqat jî xwe digire yanî ewa jûra me ev çiqat kare bêje tu dengvêjî wê ewî nirxa ewî çandê ewî ewkê bîne ziman ew çawa dikare dibê merfekî dengvêjekî ku ew qas ji welatê xwe dûr bikeve ji wî çanda xwe zimanê xwe ji ürf û edetê xwe wê çawa bibe dengvêj hevalê Ferzan gotinek wî ser vê bira mamosta dikare evî ez silavê xwe bi wasta te jê radişînim
اگه دنگ بیش به اگه دنگ بیش به کش ترکا چند خود کربه ولات خود کربه دیو باب خود کربه اشتراف بشه در کتب قربتی خریبی او اگه کو دنگ بیش به او ایدیش تماما پرتر خوش بشه چبکی دردلیه دیاوی ته برچاوا ولاتی ته برچاوا بابی ته برچاوا کسیریاوی ته برچاوا ایدی دنگ بیشه خو پیش دخه بله دنگ متیته یعنی دانی ترک دبه افکارلامیش دبن افکارلامیش یعنی غمگین دبن بله به شب دکاره بیجه برود کاره بیجه هر سر ایش بیجه ور سر ایش ور بیجه یعنی او ایدی اگه دنگ بیش و یعنی کو دنگ بیش و ایدی daha او خو پیش دخه بله بله کسی که دنگویز نبجه اوی هستی اوی چاندی اوی عرف عادت ذات نیتیه لو درجه که بجه وکی دنگویز یکی چاوی دنگویز یکی که هم بجن نهاتیه جیان نکریه اوی ایشی اوی درده نیتیه اما به دوا به چروکا به گوتنا ساکر به پاشی به دنگویز خواه بخواد دنگویز اوی تشتکی جودایه بار که به از صد بجن بله Yani ببورین ازیج دخوازم که فکر رومان خواهد سر دنگبیجی بیجیم yani به کرتاسی دنگبیجی میجی مرفاده میجی مرفاده جی وار ولاد زمان نظام دار بر نمهمه دنگبیجی د میجی مرفاده د سنگ مرفاده yani کسی که دنگبیج پرتوکاوی قلم آیتنه لداره که بین هر دکاره لسر وی داره سترانه که کلامه که بیجه دکاره لسر اوینیه بیجه دکاره لسر ایشه بیجه دکاره یعنی دمیجی خدا دنگ بیجی دمیجی خدا هلدگیره بسان tabi spas kimştera az dikare tişteki بیجه کرم که ما مستم برنامه که من اقربا که احمد وانشی مکه خوی احمد وانشی دید برنامه که میچه بود وار تیوی دا آنها قدخه آنها ناد نوشاندنی اچوم سیپان خلاته کوچر را قدخه که نیشتن هرنجی واره خور بله اجی سر کبره که رونشتم جنک لوه داره قرشمش توب کرو بود دیگریا بله میجه همه سر کری میجه پس که یا مگو چما دو دیگری گوازه چما نریم بری لما گرات بزی مزره که کد امجناب درکتن هاتن براجی بیشی هم اگرتن نایلن هم هرنجی خور و گندیشی حقلین اراسی وان هي اجبون اوی هوایی دگریم اجی عمل سر کبره که رونشت بهار بزانی مگو بهار دل مکانی الهمبره برفا ولات سرحد رابیه چیا زوزاش برفه رش بو گل ببونه لهر دبره بله مبالا خدای قیسی بود که گنده منده توپونه درکت چیا زوزانه توپ دکن جاغ و حلزه بلا بونه ناف زیبیا گرنگزره دلی متجیش کلاش درداش مرقاش کدرا صدف خاطر کوچر جی خلاقیان پیشی هاتیه کتن نایر هر چی زوزانا ایرو پریشان و حیثی رستو خورمان الواندرا هربیجی مامستا از پیدا پرچوم نگم ام او شب کردم مسافر خوک والله تو ناچی بله روش هاتنی ام سر سفر رابون او دایک جی کربا مربون بله نگم هاته بله اش کربا غریبی نهیشتنی زور و ظلم و زجری او دایک غریش درباس کربو مربو بله 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 ما مستقره کی سوال هنا لهنا کی سوال نحوجیم برسف بدن براستی هنا کی کسی هنا کی نویسی وان ادوینن لی وقتی درنگه لی هنا کی گله کی سوال به تیبت به قیمت به رومت هنا لی اوقا وقت مجی توننه گله کی سوال جانه کن یک به یک برسف بدن براستی وقت جرا لازمه ما مستاجی هنکی به تندرستی خواجی دیشه روزیه امی هدی ونه داویا برنامه ما مستا و ام ده کلام امی گهدار بکن جامی پاشی گوتنی داوی امی هلدن ام کلام اکی حوال یونس ام گهدار بکن کلام اکی حوال احمد جامی آخافتنا اونا داوی دا یوانه باته جامی برنامه خواه بگیرم ما مستا اوقات در فتي بكار بيجي بله أذربيجانكم هو جمع بحاول أجواء حويمة
هر ویجی صافی گلک سپاس ام نخوازن زیده براستی تعاطف کن حوالی یونس هم ونه باته کلامک اشته گوهدار کن ایجا هنه با حوالی احمد بله حوالی یونس دنگی متیته که یونس دنگته ته گلو حوالی ویسی جیل با حوالی یونس نوانه مای اوجی صاف سلاف شینه سلاف مای جورانه از بارم دنگ منا چه حوالی یونس حوالی یونس کت برا که احمد مرا سترانه کی بیجه بله امی وصایب کن امی گوتنیوی بله داویه جی بگیرن امی کلامکی جی که احمد بگیرن دیزا به تنبور کرم که سپاس که ماموستا ازی روار سترانه کی بیجم هم اوسا لسر وی کورونا من اوسا آنیه برهفته ماموستا مجی مساعده بکه عادتو ويلي 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 أبراء المنا تسرس بنا باي إبا تدين دبراء لنخستا لبجنبا لكا لحفت صالي دارا اتناري ونا والله فلي رحانا عيشنا وي خدا أبرا صلاة صالي شالما درتتي بلا بيا لدنيا جوالا تدوري غريب جناواتنا تمام دكتور طبيبا رنشتنا دجرنا جران تدرد درما نتيجة بونا وشتنينا دبين جلي برا جلينو مالينو ومكتنا بخت خدا دبرا خلق تمام جخر دمالا دا بمينا أمرا بدعاء بتن خالق عالم رب شورنا يبي خدا بلتي درما نتيجة بشيء بعلم ربشنا ويلي 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 بلا عينا مقوس بيا بلا المناطع سرا اسبي بنا بايتي بلا لينا خستا البجنا زراب خزان بكاي واجندي وای خدا اویرو سره چند کوی چند های نشالمتی بسر مدهای تجوالات دوری خریبی ایرا سره هزار سال قدیان در جامی مزگفتان ها تجرت جتر صابشه کس نکار حج مدینه نکار رو جاینه نکار جامیه براون الراي بالومي خباب الشيخ وزيارته دعاتي بتان يبي خدي بلتي خدي درمانتي بشنا يجبونا محمية ويجدينو جديان ويرو سري چندكو چان روزان تمام دكتور طبيبا دوي جنگو دينو مالينو اني جمال درنتوي جخورانة سكان چارشي عقد ويلي 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 اخ ويلي ويلي واي 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 جان هاتي خوش هر هبي جلك سپاسكم گلک سپاس ولی احمد گوتنی خواه داویه جی تو بیجی امی گلکی پیکی خوش بین تشتکی تو جودا بیجی تشتکی تو بیجی هبه کرم که امتا گهدار کن جبوی کرده بینا تجی گلکی سپاس ما مستا جبونا وی خبات وی پیروس
از وره سپاس دکم از سرکفتن جوره دخوازم از هیوی دارم خود دنگ بجه وکی ماموستا ظاهر وکی محمد بایرو و وکی صالح قبینی دنگ بجه می کفنار و امکدار جناوا مکیم نون او جمره وک پرتوکه کینه از هیوی دارم کلی ما لوی چاندا می به همپا وی چاندا می از بیجم پیروز و 1000 ساله کفناره خودی درکوه تشتی کلش دست موره وره سرملی مجی امیجی وی چانده بمشین سرکفتن جواش تمام حوالی مره هر بیجی ساعتا تخواش بوی تبلیبونا تا گلکی سپاس که ما مستاد هر هبی حوالی احمد سرکفتن دخباتی وداد خازم جبوی تاجی گلکی سپاس کن امورم با حوالی یونس ام ده مالاتا 1000 جار آبا حوالی احمد که برا حوالی یونسی هم کلام اگجی گوهدار بکن که اویج مرا چه بیجه کرم باشه سپاس بیجه دای بیجه کل دلم تبدرجه برم ددنه خریبه چه بیجم هی واقعی وی دنیای جان بیجه دای بامو بیجه کل دلم تبدرجه برم ددنه خریبی چه بیجه هی واقعی وی دنیای جان وزن خوشم دیناناکی چه مادری مبناکی از بمرم تباورناکی حیفا عمرم زرینی وزن خوشم دیناناکی چه مادری مبناکی از بمرم تباورناکی حیفا عمرم زرینی بیجه دای خالو برازی بیجه کل دلم تبدرجه برم ددنه خریبیه چه بیجه هی واق گدی وی دنیای سپاس هر هبی حوالی گلک صابی تیم دستی تا بزار گلک صابی گلک صابی حوالی یونس کاتج مرا داویه تی گوتنی خواه او جبوی بی خباتا می دنگویجی سر وان برنامه می گوتنی تا فکر رومانی تا چه هبت چه جناوا دلی تا تی هم تا گوهدار کن کرم که از سری دا سپاسی جبو خباتکاری دنگبش تیوی براستی گلکی باش بو گلک خوش بو مگلکی کیف لیگر هلدا از تایبتی سلاوی خواهی گرم جبو آب اظهار براستی مرم پیشبری آب اظهار ستران بیجه او زحمته اما جبو مجه رومته که بکیف خوشی بکیف خوشی گلک ثابته می دستم براستی از گلکی کیف خوش بوم از هیوی دارم روژین خوش پیش روژی داجی ام به چند دنگ بیجی هی زیده تر جی پیش بخن جوانی ما جی هی زیده تر لخوی در کون انسانی ما لولاد لدر و ولاد و همو انسانی ما از خوازم چند دنگ بیجی خوی در کون جی همو دنگ بیجی خوی در کون از پاسی خوش بو دکم از تیم دست آب زهار دست و گلکی صابن مالا و از گلکی کیف خوش بوم منهر هبن بله تیجی هر هبی گلکی سلاف جبو تاجی هیا حوالی یونس حوالی ویسی سلاف جبو سلاف ببورینه سلاف گرم جبو یک و تماشا دکن سلاف شاندن از بیک و یک سلاف خواه
ji bo wan dişînim hürmetê xwe ji bo wan pêşkêş kim gelek sabin eger qusûrek jî hebe efû bikin. Her bejî mala te hezar carava inşallah derekî dinê carekî dinê em ê bi bernamekî İnşallah. dinê bernamekî têro tijî û em ê İnşallah. dîza bi hev rabin Dengvêj TV ne ya me 4-5 heba ya gele Dengvêj TV derê jî hemû ciwanê wekî were hunermendê wekî were vekiriye heya mamostayê wekî mamosta Zahir Mehmedê Beyro gelekî mamosta me hene ku bi me rabin bi rastî em ê quwet ji we hildin em dibin xêrhatina te carekî dinê em dibin spas dikin ji bo te Spas ji bo we jî. ji vê derê heya do bazîtê Ser çawa ser İnşallah carekî dinê em ê di bernameyekî dinê em ê dîza bi hev rabin. Silav rêj ji bo te. İnşallah. Silav ji bo we. Xebatê te re dixwazim. Gelek sabî tu her hebî. Hevalî gelek sabî. Gelek sabî. Belê. Belê mamosta apêzar em rûbrûman hed hunermendê me dengvêjê me bi me rabûn bi rastî gelekî nêvanê me jî gelekî nêvanê me ê bi qîmet bi rûmet bi me re ne. Ez dixwazim navê van nêvana jî bînme ziman paşê em ê xatir ji hev bixwazin. Di serî da Mehmedê Beyro û sav selav ji bo te ji bo xebatê me serkeftinê gotiye. Hevalê Hatif, Hevalê Ferzan, Hevalê Orhan Demirbağ, Cemal Xinzor, Bawa Suwar, Weysî Eremiş, dîza ji Mekemê Xalîde, Mamosta Sebrî, hebûn derîkî li İsviçreyê, Kemal Subhandax, Siracedîn Aslan, Dengvêj Merûf û dîza Birazî Maşallah Keleşîn, Mehmet Çakır, Qutbettin Özkan, gelekî hevalê ku min navê wana neanîve ziman tevajî silav şandiye ji bo te mamosta serkeftinê xastiye ji bo xebatê me ez jî gelek spasiya xwe em ji wan re dikin. Van bernamê me ji bo xebatê me mamosta ji bo van însanê me ku heya direngiya vî şevê evî çanda hunera dengvêjiyê guhdar dikin ji bo vana gotinê te dawiyê tu ji me re ji civakê re ji ciwana re tu bêjî çi ye em ê îjan hate guhdar dikin mamosta ka tê ji me re çi bêjî kerem ke mamosta. اجي او برای منی کو بواسطه دنگبیش تیوی سلاوی خود برای کرنه اجي 10 جار اوقاس جوارا سلاوی خود شیدم و جوارا سرکپتنی تخوازم جوارا هبونا دنیای سالغ تخوازم از دخوازم که ریا وانا بکری به شانس وانا پر به خدای عز و جل بده خاطر مزنایا نابه خو حسن جمال خو قوت و قدرت خو اوان ملت می پریشان هیسیری بندست و ابي نخوشي انش نابا بي ملت ان راك بده خاطر بي مورا رمضان خلق پریشان هیسیره و از دخوازم کی برا کیف ما خوش به و دم ما خوش به ددی حچی کسی کلمه گوداری دکه برا لیبورین از دخوازم از هنک رحسیزم و از نکارم کمال صبح دافجه از گلک سلاب خوشیارت شینم kökene ki permezine و او برای منه که بواسطه دنگویش تیبیشی شاندنه tek از سلاب خودش جوانت شینم محمد می بیرو zaten اجدسی و خلاص دابم محمد می بیرو گلن محقارت که من سبری دی سوسا خودی مزین هوی اوی ویروس ارترا به هودن سلام خودی و سلام گرم جوانات شینم ریات جی بکری به شاکر جی بکری به هر هون هبن و ازاتم برنامه و نه چای و نه آب و نه خورنا و والله شکی زابرن ده دنگ بیشی پیش کرد Beni meştera ya apezar, beni emştera dendarın. İnşallah eme rojeki ruh, eme de hizmet tedabın apezar. Malata hazar canavar, geleki. Keke Zülkif. Mebya geleci aynı zaman hesse işeti sabbeşin. Gelek apezar. Gur rovi birçi bu, guazi xubab me berbekti gur ve hem idara mibke hem axo bike. Dugo ja çubala xuday gur beni suya dare da xudere şkiriye nevere gazi keji. Kıxiya çave xomizda gur seni xwa bilinkir go xera rovi çuma digri. Go apo lehne girip ka ke bigri. Go çima go babe mib hasrata huemir. Sebep go çişi me babe teteve evde ya. Go babe mecmara goti em ji suha gurane.
فريل وقاليا هنادي تجاوزاتي وكذا أزقاريا باي متديتي قولا ولا قامش بابي غساكريا أم روفيا دوريا بنهم قد تشتكي هبدا نيني نبت كرة بنا قرباي هبدا نايسا قلت الكرة تقعد فينا وانا راتم قلت قد شدي أبو قولا دباكي خدريش كريا أجا كنت بي بكار بي ترى ما يصير صلاحية قولي قولا خدي لا بيتا خوابيتا دبا رابو بي حرد دراني قولي بيشي كتا فالاني دبي قول بيدا دار دابيا دبا جدكا روبي دسي خدا بش خو آپی گر آوا گو آخرته حتی که داره هری گو ولی من دستی قابیتی حتی قابی معقولی چکا ملکو داد دینه ولی میشه دستی قابیتی حتی قابی همون تشکشی تن ارتینا کاش که حالا خود گل برا تماشه کن تهر هری آپو تهر ویجی بله ساعتا تخواش به اپیزار خدای تعالی تندرستی کی باش بدته ماموستای وکی ته بساسر انسان ماموستای وکی و اف چانده حالی اف هنر حالی گلی ما براستی لکولانا لجیا لدروای ولات دبی işte دنگ زهر و محمد بیر و شاکر نمره رس و عبدال زینیه یعنی خدمت کی گله کی مزن حیا روزی و هاتیه اوج بساسر ماموستای وکی و دنگ ما حیا روزا ایرانینه امج نخواد بر و کداواد توینن لورا خدمتکار چند داخل زمان خودی در کتن حیا روزا ایرانی یه ملچوار سر ملمه حیا روزا ایروشون تاجی امجی بکارن قاصد دلوفکی امری بار بدن سر ملی خو اری کداوا ام پیروز پارێزن ئەوژی بەرپرسیارەکی ji بۆ me ye em spas dikin. Em ê hevalên Şakir him em bêjin alîkar bû îşev ji me re him jî bû mêvan em gotinê dawiyê jî wî jî bistînin paşî jî em ê bi kilamekî bi dengê te guhdar bikin îjî em ê xatirê xwe hîdî ji guhdarê xwe bixwazin. Hevalê Şakirê ka ji me re ew jî ji me re çi bêje paşî em ê dawiyê de axaftinekî bikin. Kerem ki hevalê Şakir. Ez gelek spas dikim ji bona te. Em ê stran ji te guhdar kinin inşallah. Ez jî ji bona îşeva hanê kesê ku me temaşe kirin silavê xwe yê germ ji me re şandin ez gelek spas dikim ji bona. Bira biborînin me kar bû bersivan bida. Mamosta Mehmed Beyro hatanê vî direngeh şevê bi me re ez destî wî maçî dikim silav rêzî germ ji bona wî dişinim. Kekî Sebrî Agirî, kekî Seracettin Aslan, hevalê Mehmet Çakır. Kurapê min Melik Xiyak şana bi me re silavê xwe şandiye ji te re. Silav û rêz. Gelek silav ji bona Hesen Ungar. Bi rastî em bi hev re hene dema ku merib bi tenê be, bi tenê tu şêrê Elî bêjî tu nikarî tu tiştek bikî. Lê gava ku merib bi hevdûra be, xurtbûna merfa û çaxê çê dibe, em bi hevdûra hene, bi hevdûra xurtin, em gelin, em aynı zamanê da axivin. û em miletekî qedîmin, gotiye em li xwedî çand û hunera xwe derkevin. Qasî ku ji destê me hatiye, çi ji destê me hatiye em dixwazin ku di wî rêyê da ji gel re xizmet bikin. Kêmasî me ku çê dibin, em xwe dibespêrin wî dilê wan ê fire, wî dilê wan ê germ, em zanin wan qusûrê me jî wana nabînin. Bimînin xêrxweşî da em ê xatir bixwazin tu jî bernameyê bidî qedandinê. Silav rêz cazînê ji bona hemû kesê xwe ji silavê xwe ji me re şandinê. Gelekî saat bî ji bo yê tevlêbûna mamosta Zahir ji bo yê tevlêbûna hevalê Yunusê Agirî, hevalê Ahmed bi taybetî ji bo yê hemû guhdarên me heya direngiya vî şevê ku vî wextê xwe yê zêrîn ku bi me re derbas kirin bo vî sebra temelekî mezin dan ji bo vî keda wan jî bo vî sebra wan jî em gelekî spas dikin. Sibê êvarê jî dîza bername hevalê me Şakir wê beraber her roja înê jî roja çarşemê hevalê Ferzan, roja şemiyê jî hevalê Bava Swar, roja pêşemê jî ez bername çê dikim. Em spasiya xwe ji we hemû guhdara re dixwazin. Em şev baş hûn bibînin xweşiyê dilekî germ riyekî ken carekî dinê bernama Dengvêj TV em ê bi hev rabin hûn bibînin xêr û xweşiyê şev baş silav û rêz. Serkeva ser da hevalê. Biborîne hevalê zûkî biborîne sibê bername kekî Seracettin Aslan e sibê cardinê em ê înşallah bi hevdûra bin kekî Seracettin Aslan wê derkeve pêşberî gel wê bernamê ez ê alîkar bikim qasî ku ji destê me hatiye sibê bername kekî Seracettin Aslan e roja yekşemê yanî pazartesiyê Dengbêj Cahîd Dengbêj Cahîd Okorê Nemir Dengbêj Hüseyno
ve bebe meyvani bernamame roja yekşemezi bername çekim roja ini yani sibe var ki serecetin astane biminin xeyr xoşi da silav rezi gelmiş bona ve hatırı var